Buenos días a todos. Aquí en la tabla tenemos los miembros de la familia en ruso. Madre – мать, padre – отец, hermano – брат, abuelo – дедушка, abuelito – дедуля, hijo – сын, tío – дядя, sobrino – племянник, familia – семья, nieto – внук, esposo – муж, padres – родители, parientes – родственники, papá – папа, hermana – сестра, abuela – бабушка, abuelita – бабуля, hija – дочь, tía – тетя, sobrina – племянница, familiares – родные, nieta – внучка, esposa – жена, hijos – дети, parientes lejanos – дальние родственники. Buenos días a todos. Hoy vamos a aprender los miembros de la familia en ruso. Empezamos. Madre – мать, padre – отец, mamá – acento en ruso – mama, papá – papa, hermano – брат, hermana – сестра, hijo – сын, hija – дочь, tío – дядя, tía – тетя. Los padres – родители, hijos – дети, yerno – зять, nuera – невестка, madrastra – мачеха, padrastro – отчим, abuela – бабушка, abuelo – дедушка. Aquí mucho cuidado, por favor, porque дедушка es abuelo y девушка es chica. Entonces aquí si podemos cambiar solo una letra, ya tenemos otra palabra. Bisabuela, прабабушка, tatarabuela, прапрабабушка. Y por ejemplo, tengo un hermano y dos hermanas. У меня есть брат и две сестры. O al revés, tengo dos hermanas y un hermano. У меня есть две сестры и брат. У меня нет братьев и сестер. No tengo ni hermanos ni hermanas. Tengo la familia numerosa. У меня многодетная семья. Yo soy único hijo de esta familia. В этой семье я единственный ребенок. Единственный. Solo uno. ¿Cómo podemos decir los nombres de nuestros padres? Мою маму зовут Valentina. El nombre de mi madre es Valentina. Моего папу зовут Alexander. El nombre de mi padre es Alejandro. Mi hermano se llama Николай. Моего брата зовут Николай. Mi hermano se llama Андрей. Моего брата зовут Андрей. Моего брата зовут Саша. El nombre de mi hermano es Alejandro. Мою сестру зовут Анна. El nombre de mi hermana es Ana. Моя семья небольшая и не маленькая. Mi familia no es ni grande ni pequeña. Somos tres. Mi padre, mi madre y yo. Нас трое. Мой папа, моя мама и я. Я люблю
мою семью. Amo a mi familia. Y si te gusta este video, dale like y seguimos con mi canal.